Indiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Truck Driver Association One Hagan Sri Pintu ini ni driver organisation Hagan East ni Insa Panchayat Kampai Mat ni Jia masakan ni apa? Kadai kandu tarik kapor news tadi jamnya, news tadi jamnya awak. Te kapor papai hati halat miri, te lapan yang agak baik. Te kalau ai agak baik, nama kadai haju saya nggak sim siun 6%, te san spa siun 6%. Te dapai hati nggak ai aspa, nama ngide kan kajeng siu jui yang tu kadai be aspa. Driver sim kebu pan saus spa, te ngam ai dah. Te yang saus spa te lawan tu kita pas kali orang tu kaki lakut barakoi. Don't come to Reban Siu. Tengi ru ayat bes kemat. Kali bu lalai cak kemat baru kau bun bagi dapat. Kita rok siap ket mau la phun yang. Yang nai siu dah nono gen ayat bes kemat. Tengah tak kembali pat ngalai yang. Tengah siu suatu baik ket aspa kami terak pan lesau spa. Atat ke ibu ayat asal di berwa akhir tu. Kemas leknya kemat. Kau mau kita mulai berada di surau. Kis kawang kan. Tengah arak kayat na saya coba tambah pat betul kayat. Wan betul mau nak klik. Dan tu nggak sampai terus sudah dari mau nak klik. Jadi nanti kali terah wes kerok. Suara bak baka sekan tu kerok dan sekan tu kerok tetap aja itu umat terah. Dan banyak tu pak kiwan tu men jangan tu men ni pak phone polis nak. Termasuk phone polis tu kiwan polis. Jadi nanti apa isa jet yang lek om sa jet. Cepat bak tu ikat bangam ban shop tu pak update nanti tembang sah. Tengok nasib ada silakan sudah ketin. Hari itu warna kulit kayak itu, warna kulit orang yang asli sibel. Tidak arak sibel pat nanti sibel na merang, te hak biasa bulan, yang habis sitiskan. Sim siun itu sanspa, dan dampoy itu hamoro lo sim yang aspa. Tersupan baik itu aspa, betul di sim meriau bau. Te lain itu pat poy sini ha kensi kedai jong distrik persel. Te lain spa na tu sim. Te poy yang tu poy hani ha. Jumlah masih banyak untuk hanong beri. Hatur simai spa, hatur udah jongka distrik Ansel. Dan arteli kaju distrik Andrei dan arteli distrik Ansel. Bagi distrik Ansel. Si trip kelum kat nur. Kalau kan terus pak berkat tengah tihan deh sulap. Ya mau halor ke tu jai ni boba. Ti ba John ke tu jai kalau long very serious ke tu dia. Ti nak kalian jung i ni kepai jung i la ha ke FIR. Hakaba ban pedip si pulet halor ke tu jai nomor ba mi i la mensau. Ti mentah aku mengi mentaru si ki ong ki doktor tharai kala ban long serious ke ni ke kom ke ni ke jinja. Kawang mau kujung i bakal ketai ke klik kala la ban langsna bakal la ru ban fracture. Teke ike balong very serious. Ni iya hak itu ke hari minggu ai tu ke press conference mentala api yo. Ni iba nak yang juga district council ke ong ba kum kimdon kum kita ki illegal gates kiba collect kita ki pisah ni kiba krong pisah. Handai kat kum ke jing itu juga ni bere kita ki illegal gates kita ki gate. Pios ngau nak ketin kujung i ong ba. Hajaka ban siu arspa ki pan be saus pa. Dia kemudian kalau long overburden mo kalau long ke extortion. Kadi kalau long ke extortion nomor babelai ya ketu pisah bagi ong ban siu tang arspa ru ki penbuat ban siu sospa kata ru kumai itu ini metan di ong ba bat kata jumbu ai jum berniap kim ba kila long lawless hadu kata bagi dan kim long shu banyak keren ru ba kim salia shu ban shim wat ya kejing im jung beri ru la tadi ban shim nomor bah tu sengi kila shim kumbai la ong metan bai shim dum bau kawang nak kli di yong bakat kat trok ru kala li tenra ai ku kendro lada mde kita ke kendro ko baklain
ngan sapini pi ke video shipet ba kata kariat kala long ko ba jeliu ba do kata ba lada kamdon ke ko konro ko mot mentai ba John no inom la ban ban pi kata te ke ko ba ngana kaliang jungi ngilai namar ngi ba na kaliang jo ke district council ka ong ba ngi ban wan ra ki proof ki evidence ni ki ban pensisai kita ke jing ong ke jungi menta ke ni ko bangi wan ra menta kala long clear enough ba ke evidence ba ka dei kata ka extortion po kini ki national highway kata ka bumut ba kini ki toll gate ki bakrong ini pisah kila mendi ki check gate dan kila mendi ki toll gate dan kata ka extortion ka dei be de nomor ba kini ki gate kumbangi la pen yaitu ki press conference kemarin bang yong ba ki dei be ki balaran de district council but kini ki hima ki traditional institutions dan ki traditional head ki ba operate gitu ki yaitu ki toll gate takeaway ke bang akwa man ong ni hatu ka press conference kemarin ngaklem pat benar ba nakanya ko ngaru ngaklem sim ngaklem ngala le ke badon kam ngala tho sport Delhi se Ministry of Road Transport and Highways ngala tho hangtu ngaong ba hatu ka central government ke Ministry of Road Transport and Highways ka INM kata ka board ki district council ni kini ki ya ke state government bikin set up kini ki toll gate ni ki check gate bakin lumpisah marba ya kini ki issue kat kum kini ki tho na po Delhi ki ong ba ya kini ki issue kila ada race mesra nu ba Vincent Echpala MP Beren Puram jungiru kira tho ki ong ba la race kini ki issue hande wala dala race po parliament kini ki issue ru ngi ba kini kadang ya chi ya kumbang la ong ip tu sin kumbang la ikran tu sin ong ba kini ka order na po ka joint secretary jong government of Meghalaya ru la ai tu order from day ban ki check gate ban bu ki toll gate ban krong pisah hande kumbang kalong mentangi i ba kini ka jinyat jong kini ki nong krong pisah kala nang jur na kapor ba ngilai kini kila along proof enough ba habam siu ku bisa syak lek kapor syak kawang mau syak pen mensau ti let's say kani ka ditang kawai na ki example ke bangila ban ai hande ka la ban dei ki bun ki baja pon ti hande ki bunut pen wan chin khmat tinga ai ki jing ro iba jon kapor ban nakaju ka signboard ki don ki kap ki lom ki ong em ni ka de jong himan council wan be jong hima wang be bede jong hima di kemut kata le kala sai nai ni ibajia ba kinong krong ko kita ki baya pan pisantar ko de be ya ka hima nomor ki don ki kap pating teng nak ka pinyen ka de ka signboard jong ka district council kat ba dala pila da pi her long ki don ka report na ki driver ki omba ki ong em nang ning krong ka ju ba de ka hima ibu lang haju ba pinsuk benye kum kita long ka report na ki driver ka don di ngancuong lupang nero kum hadam sai angte ha po lat muroi kini ki driver ki phalo dingi sangi ha ki WhatsApp em di omba kata ka ban one room sini shalong wa da hadien nyu balalat ka nu entry ro teng kemot la da 80,000 la yo ya be la dam ai kata si hajar na ki ong hadus po wajib insal la yo ya di Uno kemot ba bisa. kita bakat kum bagi report ki driver ki debit polis Hai gidan shi. krum jong ka ka flyover Flow. training tentu ye ki press ru